Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Deputy Commissioner jangka Eastern West Khasiels District Ubaji Kharmo Plang haka khatnrio tarik Urisau Araja Pulai. Ula khotjing lang yu SIM ka himanong kla upa PM SIMli. Ya katnat forest ya kinoilam kisnong yang dai bat ya kinoilam jangka Nyotrap Youth Council. Haka bay day baka jungu jor jangka seng baka don ka jing thangranga bean haka snong yang dai da ki barjala Nepali. Haka ba kala jaru ka jingsha ajrongti jangka wei kalong kemi haka ni kathan. Ha wei barjala ubatang ranga. Hakini ki jingelang la danlang ru ki magister ki balai theri tai sani halor ka jingyo jing ujor nak HYC. Nakaliang jong Deputy Commissioner lakhot ingi dalam meeting takasngi harkat usim di Manong Klau Sardar Snong napo nyangdai forest officer nakaliang kejongi hadin bang laya keren seni bah hak meeting nilapan pa ngilay keren sibun bah ki Henry nakaliang jong kaseng hadin bang lay tai seni bah nilapa kerwo Siau Deputy Commissioner Budi ban simkia ban ai sokos igni gibreu lene ban kem mardon igni gibreu kiba penjot ya kami meriang hang tai po yang dai kata ka di ka message ke bangi pa nakaliang kenjongi siau Deputy Commissioner Eastern West Khasiels District ban nang tai susu nakaliang kenjongi ha ke bidai bat kenika bat kitu kita utu udkhar ulalek nyo tang arsni depo thanat lapan pa kemar kejungu kalau kejung susi saya keseng hadin ba nakaliang try kila ada ke VR siapa thanat Henry tang hadin katur kanisni utu dokar lait no bat menta kasni ni pen pa kemar ju Deputy Commissioner ba wat utu ude ban kemardor mar ni sutu utu dokar taw lopet cha asam tedi halo kani gunung rem kapan sat ingi gunung alam Nimban saya bersimkia ini isu bat ban penboru ya ka administratif bak di ban kemardor ya tu beliau nung penjot ya ketika kentai ya ketika jeka dede halo kini ke benta ba ngakentu kamtam ya ka police department siwa ban pelait na po office jawa thanan sengob ha ban pak syakut om ban bisyar de kulit Namar bakani jing bisyar di pulit hang ni po thanat ngi ka nakaliang jung ni mlacu ban pediak namar baling yong mta ka kamram ban pelait yu nunu brio balik nuno kam sni godi takut ba ngalak keli atu ni brio la sim em ya ka anti persebel uni brio sempat sim te ka balang ngok kemnu lait kata ka di bubu jing keli ngi ban supelait kum tu ka bomla ban no dana kata kadam Ipun bore police department bat khamtam akmat judisi baun kemardor be itu brio ban tap spot nat ai bakakut kan bisa hadin lami kata kan bisa ni sepet ayu ban jia nang de sakmat lene nang tai sakmat te bat haju kepor haga bidai bat kani kajing ha pendi bakani kajing tharnga ngila pan paulo khamat forest officer ngila kren lo khamat jungu haba pidon ka syuki singa baban pendep ialah ka jong ka duty Lada kami kanunu problem lang ta. Ngin sesuatu kai kumbangi keren mene bambiang ke staff bambiang ke kit bambiang ke jeka penhap rengahi kita berkhot ngilade bekren ngong kata kajing kabangin saya pait kalong ba le shoya ka kam aba ka kam pat pau ngir ngum 4 UI balai keduna ta kit bat balai ngidon kami ta git balai ngidon kami kita gibreu le shoya ka kam la ngidon kami gibreu ngan sa pressure ban nakaliang jong keseng ban bu breu ini ban bu git hang ni po distrik ke jongi lada numpala ban le ya kani shwa ngakan tu inang ni skamat ban simkia bat ban le ru sport ban le kamtam le tu po nyang dai makan tu yiki ban hiat rengkat lang bat ni ban ye pet ha kata gi jeka la ni ban penstom itu gunung tharanga hakata gi jeka ngin le rengkat ko operation bengi hakno no sni baki penbai